njengamanje isihambeli sethu esisihloniphile sathatha isikhathi ukuthi nje sibe nathi kulesi sigayigayi esinamandla ngempela ke somsakazo sizoxoxa naso sibhunge ngempela kulolu daba lwenhlambuluko, udaba olubalekile kakhulu kuyona yonke nje impilo yomuntu ongumzalwane, impilo yomuntu okholwayo ukuze ke ezohamba uhambo oluhle, uhambo oluhlanzekile, ngoba uJesu uqinisile ezwini lakhe ukuthi ke yena udinga nje umakoti ongenawo umbimbi, ongenaso isidla. So inhlambuluko it's one of the important component okubalekile ngempela ukuthi ke sinamathele kuyona. So ukuze sinamathele kuyona kuhle ukuthi ke siyiqonde, siyazi indlela ke eyenzeka ngayo nokuthi ke yenzeka kanjani. Nakho komunye ke umbuzo baba ke esinawo, ngoba ziningi ke izinto esesike sangena kuzona sayichaza ukuthi yini ubuhle bokuzihlambulula kuye uNkulunkulu kanye ke nokuya kuye umzalwane, sakuchaza sakubeka obala. Nakho ke kodwa futhi ke okunye okubalekile okumele sikwenza ukuthi ke uma wena uya mhlambe ke noma ngabe ukhetha ukuya kumuntu noma ngabe ukhetha ukuya kuNkulunkulu, yini ke wena olindelekile wena muntu osuke uyohlambuluka ukuthi uyenze? Ke siliseka ke ngenze example mhlambe sibonile mhlambe uya kumuntu nje kanje, ngabe wena udinga ukufike mhlambe ke usho kumuntu bese uthi akakhuleke bese wena hayi usephola park ke usuyirelaxele, akusena role nje wena esuke sekumele uyidlale ekuthenini ke lento lentshisekelo nayo eyenza ukuthi uzukhethe ukusuka uye kumuntu noma uye kuNkulunkulu ufike ubike udaba lwakho ukuze ifezeke, noma nje wena kwakho uhlala wena ungabusenza lutho. Yini elindeleke ukuthi wena uyenze uma uya enkonzweni yenhlambuluko? Kuyahluka. Ake ngikhulumele ngaqala ngale yokuya kumuntu. Uma uya kumuntu mhlawumbe uzothi umuntu ngicela ngelanga elithile ungadli ukudla, siye entabeni siyothandaza, ngoba kubalekile vele ukuthi lo mthwalo usuke kuwe and kubalekile ukuthi kube khona ithuna lalento yakho. Yes, la igqitshwa khona incwadi yakho. So wena kwakho kwenzayo uyasebenzisana nalo osuke ekulekelela kuleyo nkonzo leyo yokuhlambuluka. So ukubalekile okumele ukwenze futhi wena akukho okufihlayo futhi awuqamba amanga. Uma uhlambuluke ngikhuluma especially ngiqale ngomuntu, awuqamba amanga, ukhuluma into njengoba unjalo. Noma mhlawumbe abantu ngakubajayela amanga, kodwa uma ufika kulowo muntu ukhuluma iqiniso njengoba linjalo ukuthi mhlawumbe khona okuthiwa ukwenzile, uma ukwenzile uyasho ukuthi ukwenzile. So kusisikhathi komunye uzokubuza ukuthi why kwenzeka so, why kwenzeleni, kodwa ngenxa ukuthi inhloso yakho ukuthi ufuna ukusizakala, khuluma nje iqiniso, ube right, usuke ungajaja. Ngoba ake ngicakise lento yokujaja, ngoba abantu yokujaja bayi-understand i-operator kanjani, abayiqondi. Umuntu uvela asebenzisa i-judgment nala isidingo sikho khona. Omunye futhi athi niyangijaja, uNkulunkulu ojajayo. Kanti kuyenzeka nje ujaja uNkulunkulu kulowo muntu lokho. Wenzelani? Wenza ukuthi ungaphindi uyenze into kanje. Mhlawumbe uzokutshena, mhlawumbe akazokhuluma amagama amahle kuwe, akazokhuluma amagama azokujabulisa. Ofathi isikhathi yabona lokhu wendise ubulima kuloko kwenzile, yabo, unganaki mhlawumbe ayawunakanga uvele wabhedini, akhulume nje amagama anjalo ke mhlawumbe angezukwehla kahle, kodwa ngenxa yokuhlosa ukuthi wena usenkonzweni la ufuna ukusizakala, uyathula inhliziyo yakhe kulowo muntu, akhulume lokho, asibeke ayibeke le nkulumo azoyikhuluma kuwe, noma judgment noma ayikhulume azoyikhuluma kuwe. Therefore inhloso ukuthi ufuna ukukusiza, ngoba kuyisikhathi kubalekile ukuthi umuntu umtshene nje ukuthi la ube wrong, la ungaveli ahlambulwe kuwe bese niyagijima niyaNkulunkulu, but mtshene so that angaphindi ayenze lento. Mtshenisa ukuthi yimbi into ayenzile, yabo, yimbi into ayenzile. Umtshethi yekela ukudlala, especially uma umzalwane, yekela ukudlala, yekela nje ukudlala, yabo, yekela ukudlala. Iba serious noma umlekelela, ungaveli asitetana sibelethani labazalwane. But uma yenze kimi akhuluma iqiniso, nami futhi I have to ngikhuluma amagama kuye mhlawumbe ngokudirector umoya ingcwele. Uma ngamoya ingcwele emthethisa uyamthethisa, awusabuki mina sothiswa uNkulunkulu lapha. Hani wena usuke wenza uNkulunkulu ukuthi ngoba kufanele uma uze kumuntu uze uNkulunkulu ngenxa yezono zakho. So mina uma mhlawumbe ngikusisikhathi ngizokuthethisa, ngenzelani njani uNkulunkulu ngisizelaphi? Ukusizela ukuthi ungayenzi le, ungadlali endleleni, ungadlali
uhlale endleleni so uma izokuthethisa noma ezokukhuza ngendlela akukhuza ngayo wena ethi uyithatha impilo serious ukuthatha ukukholwa serious so wena okwenzayo uyasebenzisana nalomuntu oze kuye. And number 2, awuqambi amanga ukhuluma iqiniso linjengoba linjalo ngoba mawuthi uyihlamba ngam uyathulula konke ngoba kufanele ubuyele uemthe kangenalutho so that uNkulunkulu azofaka izinto ezintsha kuwe so uyavuma kumuntu njengoba usuku uze kuye bese niyathandaza niyasebenzisana awusho ukuthi umuntu esezi uthi ungikhulekise wena ukhuleke ulele ekhaya uma ngabe kuyazilwa uzila yonke into yakho nefoni yakho uma unefoni uyazila uyentabeni uyaNkulunkulu niyaNkulunkulu uNkulunkulu akubona uNkulunkulu uhlola inhliziyo ungaya entabeni uNkulunkulu ubuye ubuye unjengoba unjalo mhlawumbe ubuye futhi seyimultiplyekile lesono sakho ubuye mhlawumbe sesingasena sesiqinisekile yabona sesiqinile just because udlala ngisho usentabeni uma siyaNkulunkulu sisuke siyothula konke singaqhamba amanga ofihla iphambeko zakhe ngeke aphumelele so masiyaNkulunkulu thulula konke vuma konke yebo ngikwenzile ungathi bayangisukela uma wenzile vuma izono zakho vumani izono komunye nokomunye ukuze ngithethelelwe so into eyenzayo kuyasebenzisana nalomuntu osuke yovuma kuye kanjalo noma ngikhetha ukuthi ngiyaNkulunkulu nakhona uNkulunkulu ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo angiqamba amanga futhi mangihlose aba-Israyeli kodwa engithanda bebenza ukuthi babedabula ingubo zabo kwakhona ama signs abawenza abakhombise ba serious bayisola uthatha omunye kuthiwa ngesikhathi uJona umprofeti efike eNiniva ebeka le ndaba kuthi inkosi eseNiniva yakhipha ingubo zobukhosi yakhipha ingubo zobukhosi yambatha amasaka inkosi eNiniva kuthiwa yasuka esihlalweni saso sobukhosi ngoba kufanele kube khona into eyenzakalayo ikhombisa ukuthi userious yasuka esihlalweni saso sobukhosi into eyenza futhi enye kuthiwa yamemezela eNiniva athi akho muntu nankomo ezohlutshana namhlanje namuntu akazokudla akesikhaleni kuNkulunkulu so no action wakho awukhombisa ukuthi uyayisola ngoba uyayisuka uyisola vele mawuhlambuluka ukuthi ngonile uNkulunkulu bese ahlola inhliziyo yabona this person uyazi ukuthi wonile ngoba lento yokuhlambuluka kusho ukuthi usungiyazi ukuthi ngonile ngiyavuma so these people iBhayibheli uNkulunkulu wabathethelela ngoba kwakumele babhujiswe labantu but ngenxa yokuvuma kuNkulunkulu bavume bakhombise na action ukuthi siyavuma siyayisola abanye badabula ingubo zabo zobukhosi bambatha indwangu zamasaka bathi no thina siyazehlisa siyayithoba balale emhlabathini benze any sign babeyenza ngokosiko lwabo just because of bafuna uNkulunkulu ukuthi abone ukuthi ba serious ngelilanga iBhayibheli ngithethe inkosi wahamba ngaseyenzeni lithi iBhayibheli lapho oyekade ithengise uNapoti noma yakade ibulalisa uNapoti ithema isimbulelisa uNapoti uNkulunkulu esefuna ukuyijezisa lesijeziso lithi iBhayibheli yadabula ingubo zayo yakhala usethi uNkulunkulu kumprofeti Eliya uthi uyambona wahabi ukuthi uyayisola kimi ngakho lobubi ngeke ngisabehlisa kuye yabona ayikho into ayenza but wavele wakhombisa ukuba serious wamesaba uNkulunkulu ngesikhathi bazalwane naseyinkonzweni uNkulunkulu uyakhuluma uNkulunkulu ahlambulukani njengebandla hlambulukani asingathathi njengomdlalo uNkulunkulu ukukhonza ku serious bazalwane so uma uNkulunkulu mhlawumbe namhlanje ukhuluma ngesiprofeti hlambulukani ningcolile asingaqhubeki nezinhlelo zethu nokujabula kwethu nokugxuma kwethu nokwenza inkonzo zethu sibe uNkulunkulu ethe hlambulukani ngaleso sikhathi uNkulunkulu stop everything nikhale uNkulunkulu nihlambuluke uNkulunkulu ngoba uma ngabe niqhubeka ngendlela yenu uNkulunkulu uzoflathela anishiye niqhubeke nikhonze nodwa uJehova sengasekho and ave kwesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo lisho njalo izwi lenkosi uma ngabe kusondela ngayo inhlambuluko kuNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa aphinde futhi akukhumbule ngiyafisa ukukubuza ke lokhu ukuthi ke lona ke okuyiwa kuyena okuhlanjulwa kwakuyena sesiyibukile irole wena umuntu oyohlambula ukuthi iyiphi irole okumele uyidlale naye ke lo wekiwa kuye ngicabanga naye kufanele kube umuntu ofit and proper njoba sesichaza ukuthi akuwona nombani umuntu okumele ehlanjulukwe kuyena noma ekhona umzalo kodwa akuwona wonke umuntu ngoba omunye umuntu uyethi wezi yasinda izono zabantu mangabe nje kade kuhlanjulukwa kuyena ayitape naye athathe ayophungula athi ake ngikuphungulele wemakhelwane ake uza and lento yenza ukuthi ivision nepurpose yayo igcina sekubangaza athi iyancipha neeffectiveness yayo ngenxa ukuthi abantu abanye kunokuyiwa kubona
kuye kiwe kubantu abangakulungele ukuthi bahlambuluke abangayiqondi lento yenhlambuluko ukuthi iyini futhi isebenza kanjani. Ake sixoxe mfundi ukuthi lona ke hlanjuluka kuyena udinga abe umuntu okanjani. Abantu kunabazana engibathanda enkonzweni abazalwane umzalwane onenkonzo yokunxusa. Yeah. Angeke ngibe kanjalo nje umuntu oqualify kule nkonzo umzalwane onenkonzo yokukhala yokunxusa uNkulunkulu. Inxusa lihleze likhala uNkulunkulu ngenxa yezono zabantu. So umuntu onjalo ngeke akuthwale ngisho ukuthwala ngoba vele umsebenzi wakhe ukuya uNkulunkulu akhalela abantu. So ukahle kuleyo nkonzo leyo ke and umsebenzi wakhe vele abantu beza kuye yena bathathe abayise uNkulunkulu akhale uNkulunkulu ngenxa yephambeko zabantu. So umuntu onenkonzo nje yokunxusa ngoba uyamkhumbula ulokhuzana umzane uNehemiya. uNehemiya lithi iBhayibheli isikhathi kubhidlizwe indonga zeJerusalem lithi iBhayibheli walila wakhala uNkulunkulu wathi sonile uthi mina nomndeni wami sonile noIsrael sonile kuNkulunkulu. Umuntu vele oyinxusa othathi umsebenzi wakhe wokukhuleka aye uNkulunkulu ayisa abantu uNkulunkulu ngomthandazo. So naye vele akudingi anything kuye kudinga ukuthi kube umzalwane nje onjalo umzalwane oyinxusa umzalwane ohlezi kuNkulunkulu osenkonzweni yokulila ngoba inxusa umuntu olila uNkulunkulu akalili ngeziphambeko zakhe kuphela but ulila nangeziphambeko zabantu kuNkulunkulu. Akusho futhi lo muntu uJesu bazani understand kahle akusho ukuthi uJesu lo muntu ngoba umuntu uzothi how come ngoba uJesu khona wasifela iziphambeko zethu how come why singayi straight kuJesu why singayi straight kuJesu. No bazalwane inkonzo leyo yokubisana akusi just ukuthi wona sesithi uJesu wasifela izono zethu therefore uNkulunkulu ubamisile labantu enkonzweni. Ngeke uNkulunkulu athi amisa abantu bokulila enkonzweni ibingeke into ekumele ililwe abengena role emele bayidlala. Umsebenzi wabo ukuthi bafana nale imoto ethiwa abnormal lezi ukuthi uma imoto ifile bayilande iyolungiswa ngamagama usuka kulanda kuyisa uNkulunkulu ukuthi naku la ulungiswa khona but ngeke uyiyele but ngoba ulimele landwa le moto le ikulande kuyise la okhandwa khona. So umsebenzi irole yakhe nje ukuthi athwala abazalwane abathwala abayise uNkulunkulu hayi ukuthi uyabaxolela yena akanamandla ocela uJesu oxolela iphambili but yena usuke esishwelezela uNkulunkulu. Nkosi sonile labantwana bakhe asenzanga kahle sixolele uNkulunkulu ezwe ngoba uyamazi lo muntu uyamazi. Ngiyayithanda indaba kaNkulunkulu ekhuluma kuJobe uthi abangani bakaJobe bekhulume kabi kuJobe naNkulunkulu uthi uNkulunkulu ukhuluma nabo uthi Elifas nawe bani nonile uNkulunkulu kodwa nathi kumele niyenze thathani umhlatshelo niye kuJobe uJobe anikhulekele kimi uma ngamukela uJobe ngizobe nganamukele nani. Shothi umuntu umngani kaJobe right now umngani kaNkulunkulu so uJobe umuntu oziwa uNkulunkulu nabo uJobe ngoba nabonile uNkulunkulu. So maniya kuJobe nemhlatshelo mangimuza uJobe nani ngizobe ngizwile ngobe sengixolele ngaleso sikhathi. No kuyezwakala inamandla icacile lento mfundisi ithayifane nesiphiwo nophiwe isiphiwo sokufundisa la endlini kaNkulunkulu. Angithi nayo umoya engcwele kuyenzeka akufundise akutshele kodwa akusho ukuthi abekho futhi nabantu akababekile wabanika isiphiwo sokuthi abafundisi uzetha abesifazana abadala abafundise la uma ke sizothi hayi ngoba uNkulunkulu yena ofundisayo angisamdingi nje umuntu ozosho ukuthini kumina ngoba mina ngifundiswa uNkulunkulu. Yes naye uNkulunkulu uyakufundisa yes naye uJesu uyasinxusela but ne role abantu uNkulunkulu asuke ebabekile phambi kwakho kune role asuke eyibekile ukuthi ke beyidlale. Ukuqhubeka ke nje ngiyafisa ukwazi ngoba lokho esesekuxoxile siyazi ukuthi kuyenzeka kuyireality kulento yokuthi athi umuntu kade ehlambulukile wakhuluma kumuntu othile kuyenzeka kwabanye ke ayithatha ayidlulise kwabanye omunye thothi noma engasayidlulisanga kwabanye thothi kade ngiya mhlambe ke kubaba uthile ubaba usibanibani ngoba kukhona okunye ukuthi kuye kululeko ikhawane eziningi endaweni nje eziningi nakwamanye amabandla amaningi ukuthi mawuhlambuluka hamba kumuntu othile omdala ungayi komncane yona solution leyo yona advice enokunikezwa ngoba useyileke kuloyo muntu omdala uma kuloyo muntu omdala afike abuyele epulpiti omunye ngamabomu asho exactly lento abekade etshelwa yona izolo omunye hayi ngoba kuhamabomu kodwa ngenxa mhlambe ukuthi ukuholwa umoya oyingcwele
uqonda nje akasazi ngisho ukwazi ukuthi wena uke wafika kuye izolo noma kuthangi wazobika ukuthi nokuthi ukhuluma nje yena uyaprofeta ngoba kukhona umuntu othile uNkulunkulu asuke efuna ukumsiza kodwa uthi lo mzalwane uyithuka useyalimala ngoba uzitshela ukuthi kushiwo kuyena so ngisho ukuthi ke noma ngabe kuthiwa loyo mzalwane ukwenza ngamabomu noma ngabe kuthiwa ke kungenxa kamoya oyingcwele yena umholayo hayi ngoba esuke eqonde ukusho kulokuthi simsiza kanjani usizakala kanjani imapha amazwi ungawasho ukululeka loyo mzalwane ofike wahamba ngenhloso yokusizakala kodwa ukuthi indaba yakhe isiyaputshuka manje lapha isiyashiwo siyaziwa abantu bonke noma isifike siyashiwo phambili njengoba ngishilo eqaleni ngathi mina sengathi ungaqala ukukhuleka eqala noma sengathi uNkulunkulu angakwambulela umuntu ongavuma kuye ngoba kusibona bonke noma ngabadala noma ngabanjani but kusibona bonke abantu abakwazi ukuqeda noma abakwazi ukusiza umuntu asizakale ngendlela efanele manje ke mfundisi ngaphambi ukuthi siqhubeke ngiyenzeka yini uNkulunkulu ngoba ngibuza ngamabomu nombuzo ngoba common advice eningi ekhona ebabandleni ithi hamba kumuntu omdala ungayi kungenzeka yini uNkulunkulu akukhombise ongangawe ngokweminyaka engekho mdala noma uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi hleze ezoveza omdala ungaba inxusa umuntu omusha yes ukhona umuntu esithi umuntu omusha but umuntu ohlele emthandazweni umuntu uNkulunkulu spend isikhathi sakhe noNkulunkulu uNkulunkulu mayidirect noma kuthi ukudirect kulo sise enkonzweni you can go to that sister because uhlele inkonzo yakhe vele le ufike kuye akusiza kulekelele ngoba umuntu omthandazo ngiyangithi mina kube umuntu and lo keep indaba kahle kahle akalona inxusa because inxusa umuntu othwalayo abantu abalimela abesenkulunkulu akabe sakhuluma ukuthi akabe sayiphakamisa noma akabe senza into akasaveza ukuthi mina bengikade ngisiza ubani mina njani akafakazi nangayo enkonzweni ayiveli ngisho emndeni wakhe ukuthi ubani ukhipha isisu ubani wenzeni indaba nje ephelayo leyo ephelela uNkulunkulu asadingi nami ukuthi ngikhulume nomngane wami ngikhulume nobani but iphelela uNkulunkulu so akuyi ngomnyaka la kuya ukuthi umuntu inkonzo yakhe yini leyo leyo kuyisa abantu uNkulunkulu ngokubanxusela ngoba khalela uNkulunkulu kuya ukuthi inkonzo yakhe uma abanye bayi-act abaningi egonzweni ukuthi mhlambe sinamanxusa awu-20 uthi bawu2 abantu abangamanxusa la abanye bayaphekezela uNkulunkulu mayibuka ubona abantu abawu2 abenhliziyo yakhe ngoba bakhona abenhliziyo yomfundisi bakhona abenhliziyo yaNkulunkulu so labo enhliziyo yomfundisi bajabulisa umfundisi labo enhliziyo yomfundisi othi uqede yokhala kuye ebefonela umfundisi phelele ngane lani senze 1 3 yabo khona izinto engadingi nokufika nje kumfundisi angazazi ungonana ngasambulela ngomoya oyingcwele ngendlela amamphela but singafiki nokufika kuye noma kuthiwa mhlawumbe wena njengenxuso umama ayidingi ukuthi ifike nasendodeni yakho ziphelela nje entabeni iphelele emthandazweni azi lapho awutsheli umuntu isho ingane zakho kumele zazi nje ukuthi wena uthwele kangakanani ngoba izimpi lezo kuzokwenzela lezo zinto lezo zibuye kuwe ishaye wena ngoba phela wena futhi wena kahle kahle wena awusiye lo muntu oright ngokuthi wena awuyithathanga lento wayisa kuNkulunkulu uyithatha wayigcina kuwe izobulala wena but ithathe uyise kuNkulunkulu ukhohle futhi yiyo nawe ke wena ade uyovuma ngesikhathi uvuma lapha kholwa ukuthi uNkulunkulu usekwenzele umusa musu kulokubamba entweni eseningcwabe eseniyibulele uvumela uSathane kwesinye isikhathi ke ngenza ngiphamisa izandla sona angihlebele uSathane ukhumbula ukuthi wenzeni sekunguSathane mkhondeme kuSathane lapho lithi iBhayibheli melana noSathane khona nibalekele mtshele ukuthi izono zami ixolelwe ngitshela ngepast angisekho lapho mina Sathane sala lapha emanxiweni angisekho lapho mina noNkulunkulu silungisile siqedile noNkulunkulu as long as kulo exolele akekho ungamelana nawo hayi no kuyezwakala inamandla ngempela icacile ngendlela emangalisayo sesifike khona emaphethelweni isikhathi sethu sasibona siyagijima ngendlela enamandla njengamanje ke bakithi ngicela ungasamnikezi ubaba amazwi ogoqe ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi kuzoba khona abazoba nemibuzo
so naye esekhona ukuze soshiya isikhathi nemibuzo amazogoqa usengakwazi nje ukuwafaka kuyona leyo mbuzo esizoyithola ezoba khona kulaba bazalwane abazoba nesifiso sokubuza kule mibuzo kusona ngelesi sihloko esinaso njengamanje ke ake sihambe esingene ke engomeni siphethe itende ke namhlanje ngoba ke uLwesine lo mama i-double play evutha bhe yetende mangabe singena nje kuyena sithatha imqhafazo sithatha imibuzo esinayo bese ke eyaphendula umfundisi wethu singena kuwe amaphethelo alo uhlelo lwethu kumnandi sikhona esindawonye kuso ke leso sky guys namandla somsakazo umzimana wokweswela busaguqa ngawo amadolo omabili asekho.